Kohimen ko para hagan nagi yukiris pakuit ni duai kerpang na benda Theodora renyau badar mutikun duai na benda kayinga sem chong kerpina marwain baro kikun jeng kendai ngut kikun jengi badar pusong ngut kikun ksiu duai na benda I Dorina Jerwa bandup yo jingkoi jingkia na maripang ke klonsnam duai na benda I Martina Maulot ban yo jingkoi jingkia duai na benda ki inga senjong Aidaris Marngar ba na benda ke jingai ke jingkarku duai na benda I Sarah Grace Kriang badon hapadeng ke jingshitam duairo na benda I Gloria Valang badega sngi ka menda ka sngi duai na benda Elia Valang banyo ke jingkoi jingkia Nomor Raspa Lakusa Kohimen ko para kane kalonga sni sai jain ba ngi shait pelong ia ka Bible convention bar ka jing duai pen khai pen khia henry na mar ka jing long jong kane ka perthe minda ngim shim lala ban pelong ia ka convention pai ba hanne hajaka
Henry Van Shapi Daka online Jing Duwai. But Hakaneka Eucharish Bakui, Tonginang Duwai Kerpang Nagabenda, Kajing Lai Loik Naga COVID-19. Don Bon Kikon Jungi. Bon Kimen Kipara Jungi Kidon Hakajing Snow Seer. Namar Kibahinga Sem Jungi Kidala test positive. Kidon Kajing Ting. Kidon Kajing Kuslai. Nginang IT apara Kajing Kuslai. Kajing Ang Nur Jungi. Ba Utrai Unang. Shimdi Pura. Ya bahara Kajing Ang Nur Kajing Ajun. Nginang IT Ru Rangkat Patkane. Ya Bon Jai Kajing Pang Kajing Shitam Jungi. Nginang IT Ru Ya bahara Kajing Kabang Ya Kandu Hagajing Jungi. Nginang Karpadi of Jisu. Lemba Kajing Asylum Janga Maria Teisoti. Ban ya side nagabinda ban yada yengi namar kane kalongas ni ba hakabangi burom ya ka Maria Teisoti man lagi singi sai jain ngikin mau burom ya ka kin mau eat ya ka bad hakane convention ru ngidang puson shapanga Maria Teisoti bad ka jingim jangka bad umen siem bakoi tongin IT how Jesu ya baharo ki jingang nur jangi pautrayu nam pensle nam pen kuit yengi Nginang IT ka jilab jungi ya ka ri jungi. Nginang IT ka parte baro kawe. Pautrai un trekam kloi. Hapdeng jungi. Bandu pindu no ya ka bor jung kane ka kiniang COVID-19. Ha kerteng upa. Baru kon. Baru men siyam bakoi. Amen. Ka jinga e jung utrai jungi u Jesu Christ. Bar ka jingi jung u blay. Lembar ke jingya selak jangamen siyam bakui kindon rengka batpi bara Rengkat Bapiru. ko himen ko para nginang yusno naka gospel minta kasni u Jesu Ukren Shapang ka jinglong janga parte ka isi yani ka parte ka isi ya u Jesu ka parte kala sanarpna ya u Jesu peniap ya u Jesu Barmenda Jesu ang lada pilong ginong borjanga piru piha ben yangat ya kata kalenti kaya ka bangidon kam ya ka jingai ka jingit ya utrai ngi haben isi ya ka pop kadba ka parte ka isi yani ngi isi ya ka pop nginom isi ya ki brio nginom isi ya ki konjang ka parte henrengin isi ya ka pop ka jingselio Bad ngide ben kentai ya ki pop na ka jingim jangi. Ngide ben kentai ya baro ki rukam ka pop ka wan rong hapo jangi. Ngimde ben ya compromise. Ngimde ben ya penbe but kano ka pop ha ka jingim jangi. Hoi don ki jing tenjo ka jimpen shoy ka wan. Lase ka jimpen shoy ka wan da ki kamat jangi da ki skor jangi da ki sindur jangi. Leban krene ye ka bamde. Ban peit ye ka basniu. Ban yusno ye ka ba pinsno ba yangi. Neben mad ye haka medjungi kaba pensngo bayengi henre kine baro kilong kiba penjingai yengi na Jesu hakne ke le matongin sange shipor yegi por bangila kongu yega jingtenju janga parte bad ngila ka bangi pentingit yala de ay Jesu na pen ko yengi menda ko Jesu ngilang ginong pop Ngidon kiduna kibahar rukam hapojo. Map yengi sai kud yengi dagas namba kardor ka jame. Nga pla How late badon kor baro. Bad happy ko himen ko para. Bangalale pop shibun dagi jimpar kha dagi ktin dagi kam dagi jingle kle. Daka jingle palat janga. Daka jingle palat janga. Daka jingle palat bakraw janga. Namar kata nakarpat ya ka Maria bakoi kabayai sa ka Teisoti ya ki angel bakri koi badia pi ko himen ko para banduai nagabenda janga ha utrai ublay jangi ublay badan bor baro nis ne yangi barandala map iki pop jangi unyalam yangi sha ka jingim bam jikut Amen.
nia duwai ni duwai kerpang ya ke jing tu mo jangi baro ha ke ne ka sngi Bible convention bar ka jing duwai pen koi ayu Jesu na karku kardo yangi hoi lesengi aptatin ni shaid wan man ubanai hangne hamau kalam en reminda ubanai ngim padio banwan hato ka jinga e kan wan tuit halo jangi u Jesu udon haman lagi jaka haba pidon ke jing trang utrayen karku duwai naga benda baro ki bapang ki bashitam duwai naga benda ki badon ki bala test positive ki bala klan ki badon hapadeng ki jing sir ki jing ting ayu trayon pensange ya ke jimpur jang ke ne COVID-19 koblei try can try mela ai ha ki ringe jamme ya ka jing komen bar ka jing karko ban yai long barabo ki ba koi bakia met bad mensiam to ai ba da ki jing do wai bar ki jing side lem jang maria tesati in ya da bad betelendi yangi ha ka ne ka parte shong basa hadu banginda poi shag jing suk beneng jang jingim lawe ni pan ya ka ne da ukris utrai jangim Amen. Kajing pule na ki kam jong ki apostol kalnong khandreu kar khot iway ter hadu chpau u Paulus te ula lechedo derbe bat listra la shong hang ta uway usunran uba kerteng Timotheus ka kumi jong uru ka riunget ka long ka Jew Henry ukpa jong ugrit kipara banget Halistra bat Iconium kia labha ya Timotheus u Paulus ulakwa banyalam bat u ya Timotheus kumta ula otsher ya ulek kumta namarba ki Jew ki balai shong hakitu kithan kiletip batang ukpa jong Timotheus lolong ugrik kat sabah kilalet keleng kisnong kila IT hakirunget ya kirai jong ke apostol bat kitiman kisan he Jerusalem kila kentu ya ki ban kongu ya ki kumta kibalang kila nang klan hakajenget bat kila nang bun pat man kasngi kila yat keleng kithan ka Phrygia bat Galatia namarba simbakhut umsha yaki banyalap ya ka kubor ha ka jala Asia anda kila poi hakap Mesia kila persyang banlet sejala Bitinia Henry sim Jesu umsha yaki kumta kila yaj baik lengba ka Mesia bat kila let here shadu tros Paulus ulayo ka jingyo ipau hakata kamit bat uyo iya ubreu na Macedonia bayang bat kerpat ya ale isha Macedonia ban yarap yangi hadin kane ka jingyo ipau nilaya krek ban lek isha Macedonia namar ngila tipsai bo ublay ulakot yangi banyalap ya ke kubor babha haki berwanta kekten utrai Yesus mulia ublay.
Nambar nyos pak kendai po. Sam chis pak. Nambar nyos pak kendai po. Yang joy wan shall try. Why kỳ trình hoài ba phần sâu quen Risaya u try ko ben rêu Shakri da jink men ya u try Sha u te ya wan ban rai men Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Doti bau try long play Yang iu la tawi mau Ni dei kilang rot ki jong u Yang joy wan shall try Why ki jing why ba pen sâu quen To leis ban ai ngô ban ai dem Shai ying jong mu try to one room Yau to ai ngô to ker ku Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah She shall can raru baspo Pateng la pateng kin yai ne Jing it ba jing pa u can ra Yang joy wan shall try Why ki jing why ba pen sok men Urama u pabadon bor Ukun Jesu Christ nong penim Kum ju men sim nong pentien Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Jaru ba i janga un ko ngu iktin jonga ukpa jonga un i yeu bat ngin wan shong bat u. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon reng ka bat pim. Ka jing puli na ka gospel ba kuit kat kum ya anis. Lada ka parte ka isi api. Pide ben kin mau ba kala isi shua yanga. Ba pinda day ki jong ka parte kanjin de la yidi api. Kum ya la ki jong. Henry manga ngalajit iapi na ka parte. But pim de ki John ka parte. De na mar ka ne ka daw ba ka parte ka isi api. Token mau kumba ngala yatu hapi. Om don shakri ubakam karao ban yala ukenrad. Lada kila ban bein yanga yapiru kinsa ban bein. Lada kila kongu yaka ktin jonga yaka jompiru kin kongu. Henry kin le yaka nebaro hapi na marba pilong ki jonga. Naba kim yatu ya uta ubala pa yanga.
ka gospel jeng utrai ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ manu banai ngisai pelong ia ke Bible convention hangne but bon gi pait ba ki shait ya lumlang ban snap ya ke ketino trai but ban dup duai naga benda ke jingkoi jingkia met bad mensia Henry minda ngi wanshapi lempa kaneka online mass but shibik ngin wanshapi biang daga jingi kai shapanga maria te soti badu mensiam bakui ko himen ko para nilayos no naka jimpule naka kam jungi apostol shapang uwe ukina samla ubakerteng Timothy kakami jongu kade kaju badu pa jongu ude Greek Henry uni ulong uba yeshirhem ya ujisu uni ulong uba kongu ya umensiam bakoi uni ulong uba transisha ban shikri ya ubale ban penpriang ya ke kubor baba kawai ka jinge kabadon hakama jongu kalong upa jongu ude u Greek pat otseriau namar ki ju ki shem jinge ben pediang ye ke beriu klem otser teu Paulus pakuda beta ben otseriau kenamba baru ki beriu ki bas ngap yau kin pediang ya ka ketino trai ko himen ko para ke jingotser kalaban long ke jimpen koid but ke jimpen gandang yano naga benda ke kam shakri ya utrai but ninang yusno naka jimpule beningkong umen siem bakodu yalam ya kabalang umen siem bakodu pasiaw naki posha ki por haka jingim jongi nong yalam haka jingim jongi nong yalam haka jingim jonga balang ba pemde ben tur shato Papemde bentur syakita Gabriel, pemde bentur syakata ke jaka nama don jima. Pek habang ilong giba kongu ia ubale, habang ilong giba kongu ia ujisu, habang ilong giba kongu ia umensim bakoid, kaya kaban sejah ke jingim jongi. Ubale un sabetin lendi yangi. Ubale un sayalam lendi yangi. Lemba umensim bakoid. Bon Gabriel kimbat pepang bat ngabutu yaka jingkar dor jong mensiam bakoin haka jingim jongki bena kata kada bon Gabriel kim duairu hau mensiam bakoin dese don bon na preng jongi ngi duai hau mensiam bakoin lese ngi la deb duai hau mensiam bakoin habang le yopediang yaga sakramen jimpensken hadin pat ngila close no kata ka chapter chapangu mensiam bakoin Leseng yosno na ki Porsche pangu mensiam bakoi haba pilai kano ke retreat ni pinkod barabore ke retreat daga jimpen sle jong mensiam bakoi ne lese ki ba le dha ya ka mas bakoi sngi utrai Pentecost lese pilai yosno pangu mensiam bakoi Henry dona ba ki brio ke ba yalap pangu mensiam bakoi Dona bagi periu ki bagi kai shapangu mensiam bakui. Te kai ka jinma bona padeng jongi ngimju duai hau mensiam bakui. Bona padeng jongi ngimju hit yau mensiam bakui kumba ngideben i. But bona padeng jongi ngidonru ya ke jingsno persha yau mensiam bakui lese kiong kadai ke kam jongi charismatic. Demaki ki duai kam shirhem ya umensiam bakuit. Buon ki brio ki isi ya ki charismatic namar ki ong o ki duai ha umensiam bakuit. Hagi jingya sing
ngi duai ho habang idon ge jingya seng ing shuaban stang ban pule ya ka tinu bele ngi duai hau men siam bakuin ngi ruai hau men siam bakuin light no ya ka ta ka jing ruai bon sin ngim juken mau ya men siam bakuin ngim juk kot karpat ya men siam bakuin nga shaiton man ga masa ke ne ga por ngi don ha ka ayom jung men siam bakuin ngi don ha ka por jung men siam bakuin nama u men siam bakuin ulong kaspa jong malaki kristan u men siam bakuin ulong u person ya u bangi don kam shisha ha ka jingim chungi Dena kata dau kang ni haka jimpuleng yes ngo umen siam bakui udang betau udang hikai udang pasiau hang no ngide hakum no ngide benim haka no ka dur ngide ben yai haka no ka jakka ngide ben tur haka no ka dur ngide ben yalabi ka tinu bele ko himen ko para umen siam bakui ulong bakardor haka jingim jongi badnginang yes ngo kadba ki mod ban Yad hakalindi ban poish ke jakka ban yala ujisu udang wan pasiau haki hagano ka dur lemba umen siam bakui ya ka men siam jang ujisu labta ya ki apostol ya bu timoti ya ke nombor timde ben leishoto nangdala wan ga jingkot wan sham macedonia Manoba persan umen siam lang wadnam leishane wadnam leishoto wadnam yaishane wadnam tosha kita gi beriu Lake Besha Macedonia. Habang istang ben kongo iya umen siam bakuit handa kan sa don ke jing seiso ya ki kam. Ke jing seiso ya ka kam kawan habang ipan jing muchua na utray. Ladang ile shimet da ka bor jangi da ka jing star jangi bonsin ya ka lendi kabang yai kan bakala. Ya ka jing rai jangi kalaban bakala. Lada ngirai marwe shime Henry lada ngistang ban kongo ya uble ya ujisu ya umen siam bakoe ngensa ya shaka jingjo baka jingkomen kane kalong ke jingi kai kabangidang yo naka jingpule baningkom ya rengka badu men siam bakoe Yai rengga bat kamen siam jongo bale. Yai rengga bat kamen siam jongo Jesu. Kenapa ngindut lang kikun ki baseiso haman laki kam Henry. Dona ba ki beriu bapanjing mut na ubale. Dona ba ki beriu ba syang ban sngap ya umen siam bakuit. Dona ba ki beriu ki ba kot karpat ya umen siam bakuit. Balenga on. Kat nongut ki longgo be longgo pa. Kanongut ki kon samla shua ba pin le kano ka kam pi ong ngin tuai shua ya umin sem bakui ngin panjing mut shua na uble kalong ka badene bamde shua ba pin pa ki kon ban pule sha jingai sha kano ka college ne school khatopi panjing mut na utrai panjing mut na umin sem bakui shua ba pin stang kano ka business khatopi panjing mut na umin sem bakui pilehi Pio idea na ki parlok nanda pikwa ban pentre bonsin kadu kadwa ngi sautu kataga business kabang istang kalam pan jingmot na ubale kan yalam ni shaga jing sausi shaga jing jot bon ge bri ki kit ramru namar bale kim shimla pan jingmot na ubale kila pan jingmot na ki parlok bar ki parlok kim pat pan jingmot na umen sem bakui kila pan jingmot na ka parte na kataga daw hak gospel min dagas ngi Jesu ong kumno ka parte kas ngautan na diangi ladang ya rengat ban ka parte Jesu ong kumno lada ba pinda de ki jang ka parte kan jindala yidia pi kum yala ki jang bona pedeng jongi ngi kalain baban yidia ka parte Bona pedeng jongi ngi benur ben yino ya ka parte. Bona pedeng jongi ngi babe ben yino ya ka jing skoba jong ka parte na ka ben dau Chris. Bad u Jesu hoy ladapi yedia ka parte ro kan yedia pi. Ladapi yedia uksuit un penbiang na dong shadong ya pi. Light no ya ka jingim bam juko. Uksui un penbiang nadong shadong yapi light no ya ka jingim bam juku
Ulaban penkamen yapi, ulaban pensnobha yapi, ulaban yalam yapi, shakano kano ka jingkwa jompi. Light no shaka jingem bamjekod, hava po yaka benda joga jingem bamjekod uksudong, kanete ngamdon bor. Kanete ngamdon bor, namar ngamnud ban tur shaka taka jeka, namar uble ulabe yanga shisin, bad unum shashu yanga. Tingamla yasait nagabenda ka jingim bamjuk. Kane kade ka jingma kaba bona pedeng jongi niya kendo ha ka jingim. Nama yelo paralo pala de ka parte ya ubamen badlemba ka bor jongo bamen ngidang penio ya ka jingsno ba ka jingkamen. Kadu kadwai bamen on tangayalam ya pesha doshane nangne shakamat ngamdon bor. Tekin ino unino yangi siteng lendi shaka jingkordit. Hende ujisua lada pi isi ya ka perte ngen yala manga henry ka lendi kaba yala manga kalong ke lendi kaba ka perte kam snautanad ka perte kan isi ya pi ka perte kan iben ya pi ka perte kanum don bat pi henry ujisua ngalapen gandang lupa ya kane ka lendi lemba ka jingya janga ngalayad ba ngala pengandang yaka jingshale ben baro ngala pengandang yaka jingkan thai janga parte daka ba pdiang lut yaka jingshin shakendai halo janga bad ujisu ula pengandang yaka lendi kabangide ben yai nginam de ben ting nginam de ben artatin de nagata daw kamaria te soti dap daga boromen siam bakoy kalaya ya kata ka lendi badu jisu kay ka bakalayo bor nangno kayo bor de na umen siam bakoy namar kalong ka bakongu ya umen siam bakoy de nagata daw ko himen ko para ngi kinongbo jango jisu Christ ngi de ben yi dia ka lendi ka ba jisu layai Kelanti, kelamartating, namar bale, ujisu shimla ino, yakane ka lendi, hapadeng lendi, siteng lendi, ula yai, hadu bakud, bad, ula paid benya, ba ula job ya ka lendi ka bayai, henry ka partay pad, yai rengad badni, siteng lendi, bakin ino yangi, hapadeng lendi, bad yong, ngimdon borshu. Uksui ubamen ulele umne yengi nagadaga daw jisuang kusiarba lada ka parte kay sianga un kan isiru yapi namar bale pijid ya kalendi kaba yaper na kalendi kaba bon gi bruki yai ya kalendi kaba ujisu yai kalang kalendi kaba kim ya ka parte kaba yai kalang kalendi kaba ya kaba kloy handa nginam lap ya ujisu nginam lap ya ka jingkamen nginam lap ya umen siam bakoy nginam lap ya ubere nginam lap ya kabeneng henry ya kalendi bakim kayalam yangi shaka jingkamen shaka jingsuk beneng tolong bakaloy banisi ya kaparte long bakaloy ban ino ya ka kenja parte ka jingsno ba jong ka parte na ka bendau jisu kalong ka ba ebo na padeng jong na ka benda bon ngot ki brio henry kito ke balap kito ke ba kloy ben yai umen siam bakoy unsa yalam unang beting lendi ya ka men siam jong jisu kan pasiaw na ki yai wan ka Macedonia onde ban leisha kino ki jaka wan ka beneng kane ka laban longka jingsawa ka wan na umen siam bakoy induai ko jisu nis ngongu yame nagabenda ka jingkula jong men siam bakoy nis ngongu yame nagabenda ka kami beneng kabalayad ya kalindi badne nis ngongu yame nagabenda ki apostol kibala kongu ya umen siam bakoy bala kongu ya kamen siam jome penyad ya kalindi kabade kabayalam yangi syak beneng yalam yangiru penkre yangiru pangilong kibaslur enyaro utrai Jesus Christ Amen.
himen ko para tongin pla ya ka jinge pendimai haman la ki yukeris pakui ni pendimai man ke yukeris pakui ya ka jinge hoit bon sin ni pla ya ka jinge agas ngeu trai henre namarka jinglong jongi ka jingdon kam jongi kalong banyajan badu trai ngin pendimai ka jinge ka jongi nganget ha uble upa badan bo bara unong tao ka beneng bad ka kindau bad how Jesus Christ kon ba marwe chumu utrai chumi yau bala puna men siam bakoi yau bala khana ka Maria tesoti bala shale ben ha po Pontius Pilatus la sanar panaya ula yam la thep yabu ula kya shaki bayya ha ka sni ka balai ula mi pat ne ki bayya ula kiu shabene usam shaka mono blai upa badan por bara nang da un wan pa ben bichari ki bayim bat ki bayam ngang ye hau men siam bakui ha ka balang catholic bakui ha ka jinga sulok ri koi ha ka jimma iti pop ha ka jimmi pat ka do ha ka jingim bam chikut amen Number last part je prie. Toya duai ko himen ko para baga jingkria janga ba jampi kallang ka bapriam kon hau blai upa badan por bara Try to teach me na kanta sino ro stay to kacing tayo ni pagkapalang ko chu baroko we kopa ngiken ma buram ya ka kami jangu kon jame u Jesus Christ ai ba ka jingio benda jangi hakane ka jingkinia kalong kum ka jingtarwa bam chikut hame da u Christ utrai jangim amen utrai undon ranka bapi Renka tapiru to kendio yala ki donot nikiter kishaw try tonginai ya utrai ublay jangim kasong hot pakate dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi banyaro yaki kamba jame ha ka jinkintiu nam ya baro ki rikoi pat kamdam kat bangiran kin mau ya ka Maria ka teisoti bala kerku ban pen bana ya ka jing spoon jame kat ba ngirang ruai lang ya ka jing ruai ya ro jangka nama dashisha melaleki kam karau na bakut shabakut ka perte But mela priang ya ke jingis ne bakar hai jame na ka pateng sha ka pateng haba mela kami ya ke jinglong ri jang ka shakri jame mela ai hangi lemba jangka ya bunang seng ya ka jim penim yangi ukun jame utrai jangi u Jesus Christ lemba jangu ka kin huna jangi angel ka mane ya ka buram jame but ka kamen ha kama jame to ai bagi sur jangi ro ni duai kin ya so but ki ban ya wailang da ka jing kamen kadba ngi pen bana Bakut you try Bakut you play keep on Neng bak take it down
Yarayu tabawan Haka kerten utrai Dengan bertekidan Daga burung jombe Turayu kayu sana Kabar berkaburong Turayu kayu sana Kusana junong Kohimen ko para Hagane kapor kabakurku kapor kabakentang tam Tongin Haiti yaga jingang no jangi kamdame hagane gasngi janga Bible Convention Haiti yaga jing tumu jampi bara nala ka jangki ingasen ayu torai unampen kadang yaga donut yaga mensiam yaga jingang no jampi bara daga bor jang mensiam bakui rangkat baduni upo pat kawain Haiti yala deru Haiti yaki ingasen Haiti yaga jilla Haiti yaga region Ginang telut, yaga jimpang, yaga jing shitam, yaga jing jinjat jongi, rangkat badune, badkane ke kuri, badkane ke pelia. Ai bakan ke lalang, ke bakentang, ke bakoi, bangindup yok yaga dur ke dar jongi Jesu. Amal laki Eucharist, malaka poru lindo, uduwai, ha lor ke jing karwa, lembau mensiam bakoi, ke lalang ke met pagasnam. Bad ngiru ngirong, ke basibenda, badkane ke jimaya. Duai na do katolod. Dashisha melong ubakoi kotrai katemei janka jinkoi barra. Namar kata ngikar padiame to penkoi penkantang yakine ke jinktarwa jangi da kabapa ya umensiyam jame Kom ka omje halo janki bakinduk kelalang iangi kamet bakas nam jangutrai jangi o Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngabha ula pedang ya ka jingsha shitam ula shim ya uppu bada ka baingo yame ula kedia yavu Badai halagi senran uong. Toshim bato bam nakane pi bara. Namar kane kalong ka medjanga. Yakaba enaiti naga benda jumpi. Hakaju karu kamenda alaya bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame uraya ka hala ke senran uong toshim batudina ka nepi bara namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikuk ya ka bain penmi naga benda jampi ba naga benda ki babon ya ka ban mak ye ki pop to le yakane bankan mau ianga kosnam bakar dor jango Chris ta pen khoi diangi ta pen kai pen kia yangi to yada yangi na ke jimpang bara na ka COVID-19 na ka jing sinio ka mensia na ka jing jot ya ka mensia Kajimaya John Kajinge Ipenla Kajing yak jumi putra Wat nipra Yak kajing ni pacong me Aduh Amen
Namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia ba ka jimi pa jung ngi tarwa hame go tra ya upo janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi daing waidem namar mela nyu yangi ki ba bit ban yang hakama jamme ba ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar pa dia me ba ngi ki ba yo benda ha ka med ba ka snam ukuris ngilam ki bela penyat le ka ve da omen siyang bakoy. Taken mao kotraya kabalang jame, kabala priyang ka sotala kaparte, bata penjanaya ka hakajingit, rengka bado Francis upabakoy jangi, Father Ansem administrator janga diocese, but baro kilingdo but kirinium. Taken mao lemro ya ki himen ki para, shinrang but kinde, kibala yoti ya dakaba kermen ya ka jimmi pa. Badia baro ke bala klat no haga jingi sune jame top diang yaki shaga jing shai ka koma jame to yisne yangi barro ngi kar pa diame kenang bareng ka bat kamari yote isati bakoi ka kame jongo bale ujaso bakodo korim janga ki apostol bakoi o Francis de Sales bakoi bat baro ki rikoi ke bala pensno bhayame pateng la pateng Indup long ki babbe ben yo ben dalem haga jingim bam jekut but bangin ni ra but pendon buram me da ukon jamme o Jesu Christ Dawu lembadu badhawu kallam hame uble uppa badan bor Hake jingelang kawe jung men sim bakut barok burambat ka jingyara junom la junom Amen. Intuai kumbau Jesu lehe kaya ngi bentuai naga benta bahara ki jingtumo kabangi pen pau hakamajangu ai utrayu nam pen kadang yangi unam pen koi pen kia yangi unam karkut yangi dakas namba kordor ka jamu ko pa jangi ba bening kalong ka bakul ka teng jame kan wan ka lima jame kalong ka mon jame ha kan do kumba ha bening to ai yangi menda ka jimbam jangi ka bahala kasni bato map yangi gring khang jangi kumbang irung map ya ka beles new yangi but wadialam yangi shaka jimpen shoy Henry te perlait yangi naka basiniyo te perlait yangi ngi kerpat ko trai na ke jing siniyo barra ha ke jing bon jamme tai jing sub jing sign ha ke sngi jangi kanang bada ka jingara ka jingi sine jamme ngi light bara bon na ka pop ban ngi yo jingi da na ke jing jinjar barra na ke jing pang na ke jing shitam kam dame na ka COVID-19 but na ka jing jat ya ka mensia Kabang edang ap kemelan dia ke jingkar men bakoi pat ke jingwan pa jung nong penim jungi o Jesu Christ Namar ka jame ka lo ka jame ka bar ka buram chunam chunam Kotrai Jesu Christ me bela ong haki apostol jame ka jing sungai happy ka jing sub janga nga ai happy wat pe de ke pop jungi Henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jing bon jame Tai hakaya ka jingsuk bat ka jingat le kawai kat kum ga mon jame mame oba im bado basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo renka bat pim dap da ka jingi do trai tongin yai markelia
Hakumi ukun lambro jongo pale. Hakumi unong penkia jongi nong pelai lui jongi. Hakumi bakit noi ka pop jonga perte. Suketo ke bala kocha ga jing kawai jongo kun lambro. Rokenrat manong pasempau wan ru pokejing jonga Andres om tan kakin kamansin jonga kaseskiahi. Kamet pergasunam jongo Chris kan rianga shaka jingim bamjuk. Ablay ko kun, ablay ko mensiyang bakuwe. Giwan siya me, gitrang ya me ko triniki bakuwe. Haka jingin jogi. Ikaw ban snap ya me, ikaw ban kongo ya me, ikaw ban yad ya kalendi kaba me penihani. So jisu be yit, isnongo ya me nagabinda kamet bagas nam jame. Haka pamelap sayagi, haka communion mensia. Hoy kotray, nimlaban pediang yame haka met bagasnam. Henry meterwa yala de nagamena jongi. Pangindupyo jingim, pangindupyo ikajingkoy, pangindupyo ikajingkoy jingkia. Kotray, betelendi yagi. Persad mensia mingi vei pai vei. Panginom bakala lendi, panginom ige kaparte. Henrengin ibyame kotray. Wadlana kaparte kaisi yangi. Nginom ting kotray. Ngirong ikolay. Banyay diagalindi jongi matcher. Ngirong ikolay banyay diagalindi. Kabamekadaw hangi. Diagalindi dipana. Kotray. Karko kardo yangi minda. Karko kardo. Yaki bapangi bashita. Penkay penkia yaki. Karko kardo yaki kon ki bala sakama. Kargo kardo ikikon ki bamkin kordor yame hage jingim jangki but pin pai biang iki baro shaka sanda jame shaka jingir ka jame yada yangi sumari ngi hage ne ka por ka basir hage ne ka por ka bashir ke ko trai sumari ngi ko trai isne ngi ko trai
Bangin to pio ching lai lui na ke ka COVID-19. You don't come ya ke jing da jame. Ya da ya ki inga sem da ka snam bakar dor jame. Ya da ya ke snam ka tao jangi da ka snam bakar dor jame. Ya da ya ke ji la jangi da ka snam bakar dor jame. Ya da yengi vai pai ka ri jangi. Pelai lut kloy ya ke badan hapadeng ka ne ka jimpa. Pelai lut kloy ya ke father ke badan hapadeng ka ne ka jimpa. Pelai lut ya ke sister. Pelai lut ya ke rinia. Pelai lut ya bar ki kon ke badan ki bat test positive ko try light no ke chingarap jo meng imdan borsho ai bor ko try pen koi pen kia ngi ko try sumari ni ko try hallelujah ko try ya roy me ko jisu ni mane ya me ko jisu hallelujah ko try hallelujah 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 ai bor ko try ai bor ngi ko try ai bor ngi ko try tayengi ko try pensule ya kini ki kon baro minda pensule ki inga sem jogi pensule ki inga sem persha ya COVID-19 pensule ki jila jogi persha ya COVID-19 pensule ya ke lindi sanging jogi ko Jesu hallelujah 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 ai bor agane ka sni janga Bible convention ai gane ki kon ganang yo pidenge ka jinga ye na gane ki ukrish bakoi ai ganam pende mai ka men siam jogi ai baginam pen ko ya ka jingim jogi ai bagin yai barabor ka lindi jo me ko Jesu hallelujah hallelujah penyo ka ko Jesu ya ka jinga ye tesse halo jogi ya ka jinga ye ka jingur ko menda hallelujah 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 garko ko trai pen koi digi ko trai ya dai ki ko trai sumari ki ko trai hallelujah 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 power into them comment siam bakoi ban kia halo jogi comment siam bakoi to nginya tuwai kotrai ngirasa kamen bamelai hangi ya ka yukarish bakoi da ka bamelap sabar kershan yangi hagelindi shaga jingim bam chiko yarap yangi ke bakin mau buram ya ka maria teisuti bangilla banwan shisin gasni benyo benda haga jingkawai benen janga jingim bam chiko da ukaris utrai jangim Amen. utrai undon rengkat bat pi blay badan bor baron katko yapi uppa barukon bado men siam bakoi Amen. ya lesuk ban pen bana eka kubor babha janga jimmi pa jangu kris hallelujah hallelujah Nisu Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. shibit shipo baje ngedon ga jingyala ya ga tin kam ta me ga jingi kai shapang ga maria te suti bado men siam bakoi nanda sabot ya ga jimene sacrament pen khoi pen kia la shai ga sngi ngedon ga mas kindai shiteng ngidon ka mas on live nanda shibit lai baj ar san pusan ngidon ka jing sne jimble ka sngi ka ba pra jonga jimpen kare jongi akindai pra jonga jimpen kare jongi bat kum juru hinye baje ya ka jing duai rosary utrai nangkar ko kardo ya pi ngiru ngia trailang bat pi ngin traistom ban pen biang ya ka jingi mensiam lemba kane ka means kam lemba kane ka channel ka bautrai wala pen gandang na ka bindaju Kupa chungi. Barbening kanong kupoi kasteng chumi. Kanwan kima chumi kamang kaman chumi. Akido kumarbening. To ay minta chumang chumi sipagalabasni. Batumari yirkan chumi. Kumbai rumi mabili sasni. Urwade lasang isyasun isyoy. Hendai kepalagini nagabasni. Amen. Ublay kumaria. Kujata kasingai. Utrai kimapa. Kukuy manting kintay. Alam kui so ko jwa Jesu Maria ko de kui jung sai tai Tuan dikentai chumi kinampo. Mentaba ko chumi. Amen. Kaburam. Tau semang Semukui. Umba kalam namaning kong cita malau jumlah sinam. Ingruai wajing ruai yang berarti sudi nampak ars pak sang punya. Kong krimatai soti. Kodong kaple.
Ai ni Roh Yesus Kristus. Sinon na junon unay.